Урматтуу айдар мырзалар, бүгүнкү тойду официалдуу түрдө ачык деп жарыялайбыз дагы. Биз бүгүнкү 2 жаштын тоюндагы эң алгачкы бийини жарыялайбыз. Кудалар бийлесин. Тоонун көркү арчада бүгүнкү тойдун көркү тансада дейт. Биздин эң алгачкы бийибиз кудалар бийси жаңырак. Келген меймандар айыштайшылар, достор, жаштар. Колдон келсе тойдун шайнысын кылабыз дагы. Кыстыр кылып туруп, кудалар менен чоң бийлесеңиздер болот. Эң алгачкы бий Нурмурат агайына киреше ортого бийлеп беребиз дагы. Бүгүнкү тойдогу эң алгачкы бий кудалар бийси кеттигенде маэстро. Рахмат, орун алыңыздар. Урматтуу кыскача программасы менен, регламенти менен тааныштырайын, урматтуу айдар мырзалар. Биз кыргыз эли маданияттуу келебиз, салттуу келебиз. Андыктан бүгүн нары бери басып сүргөн токтотолу туугандар. Мен антрак берем, антрак учурунда сыртка чыгаректер, сыртка чыгып алыңыздар. Чылым чегелектер, чылым чеге алыңыздар. Сүрөткө чөлөктер, сүрөткө чөңүңүздар антрак учурунда. Себеби маданияттуулукту сактайлы. Бүгүн сиздер үчүн 3-4 саат кызматлап, Москва тамада борборунун жашнакай мүчөсү РЧ тамада мен Алмаз Чөдөнов кызмат кылам. Бүгүн бирөөңүздөргө тийишип сүйлөйм, бирөөңүздөргө чымчып сүйлөйм, тамашасыз тоюлбойт. Бүгүн жамаат менен сөзгө чакырам. Жамааттан 2 же 3 гана инсан сүйлөйт, калганы тилектеш болот. Себеби сөздү азыраак бийини ырды көбүрөөк кылабыз туугандар. Жаштар көп, бийини көбүрөөк кылабыз, сөздү азыраак кылабыз туугандар. Андыктан кулагыңыздарга күмүштөргө 3 же 2 гана инсан сүйлөсөңүздөр аксакалдардан, калганыңыздар тилектеш болуп коюңуздар. Тойдун программасы ушундай. Себеби сөздү азыраак кылайлы, бийини көбүрөөк кылайлы туугандар. Ырлар көп болот, бийлер болот, жаштар бийлейт туугандар. Андыктан кулагыңыздарга күмүштөргө. Бүгүн Сейит Мураттын үй бүлөсүнөн белектерибиз коюлган, белектерибиз конкурстар болот. Конкурстарга даярданыңыздар туугандар. Андыктан туугандар, тамагыңыздар таттуу болсун, алдыңыздарга жайылган дасторконго көз салыңыздар. Азыр мен сиздердин алдыңыздарга 2 жашты куттуктап келген эң алгачкы бийси менен жашнакай бийчилерди чакырайын дагы, сиздер бир кол чаап бересиздер, урматтуу айдар мырзалар. Сиздер үчүн
Kara Jorgo biyisi menen eng algachkı biy sizler üçün. İsbayram biyiciler doğru. Bir gol çağırpаңыздар туғандар ежектілерімізге. Рахмат, қандай соның керемет, біздің керемет Қырғыздың формалары өзгөчө. Рахмат, расылық, ең жақсы бий болды. Ең алғашқы белекте ұйғарғым келіп отырады. Бүгін Сейит Мұрат менен Зүлфия қызымыздың тойына сағат қаншаға шақырды эле той иелери? Қол көтеріңіздерші. Қаншаға? 5-те. Той иелери сағат Райхан эже. Toyunga qanchaga chaqirdingiz qo'noqlarni? 5'te. Eng so'ngin 5'ga. Saat 5'te kim geldi? Qo'l ko'tarib Kim geldi? Birinchilarda bo'ldi. Kim geldi? Kim geldi? 5:00 kim geldi? Necha siz keldingizmi? Точно. Kelingiz eja bu yoqqa. Jiyib qo'yingizlar, kelingiz eja. Mana tuğanlar, Seyit Murat bilen Zulfiya kızımızdan Aqtekin Mahvat bayramına saat 5'te gelip verecek. Geliniz bana. Adınız kim? Mahvat eja. Saat kaçta geldiniz? Siz bu bela görgünüz eja? Nega bunchalik 5'te geldiniz eja?
Мен дагы өз 5-40 өткөндө келдим го. Молодец. Сиздин улутуңуз эмне, Махабатжан? Мархамат эже, мархамат. Улутуңуз эмне? Кыргыз, а? Сиз кыргыз эмес, сиз немис экенсиз-чи? Мына туугандар саат 5-те келипти. Ушу мархамат абижемен баарыбыз үйлүгө айлы туугандар. Будан кийин кеч калбай жүрөлү деп туруп, эжекеме Сейит Мураттын үй бүлөсүн аттан эң алгачкы билекти тапшырайын. Бир кол чакырыңыздар. Мына мархамат, кол чакырыңыздар. Прископ болсун. Молодец. Рахмат. Туугандар, бул билекти берген себеби бүгүн саат 5-ке чакырылган экен, 5:00-дө келген аракет кылалы. Мен баш болуп туугандар. Андыктан эрте келсек тоюбуз ошончо көп болот. Эжеке белек кут болсун, сизден үлгү алайлы. Рахмат, урматтуу меймандар. Бүгүн баарыбыз кол чаап коштоп отурабыз туугандар. Тойдун көркү тамада дейт, туурабы? Тойдун көркү тамада эмес экен. Тойдун көркү мына сиздерден зависит дейт. Келген меймандардан. Келген меймандар канчалык позитивде отурса, бүгүнкү тоюбуз ошончолук деңгээлде позитивде өтөт туугандар. Бүгүн кредиттерди унутайлы. Сол жагынан жатсаң эки банк, бул жагынан жатсаң финка, биягынан жатсаң дагы бир банк туугандар. Тойго эки вариант менен келет экен. Эки вариант менен. Сейит Мурат менен Зүлфиянын тоюна бүгүн эки вариант менен келди туугандар, меймандар. Биринчи вариант менен келген меймандар, биринчи вариант менен. Бүгүн мына эжем көптөн бери сүйлөшөт экен, да? Биринчи вариант менен келген меймандар чын жүрөктөн ойногону, чын жүрөктөн ырдаганы, чын жүрөктөн көңүл ачканы келген меймандар болуп эсептелет экен. Экинчи вариант менен келген меймандар бүгүн ордунан жылбай жеп отурганы. Жаңы көйлөк алган, жаңы көйлөгүнү нары бери басып көрсөткөнү. Бүгүн 2 жашты сынаганы келген меймандар болуп эсептелет экен туугандар. Чын. Биринчи вариант менен келген меймандардын балдары илайым. Красавчик Бекборбиевтай болсун. Кандай сон? Кыздары красавица Гүлнур Сатылгановадай болсун. Экинчи вариант менен келген меймандардын балдары илайым Жамбыл Камчыевтай кан болуп калсын туугандар. Бир кол чаап койсоң, кыргыздарга намек берсең ам жетти. Рахмат, ошол өкүлаттан бир сөз бар эле тынардын. Кол чапкандардын алаканына гүл чыксын. Чаппагандардын алаканына өзүңөр билесиңер, да? Бир кол чапыңыздар, бүгүн той туугандар. Бүгүн баарыбыз ойнойбуз, күлөбүз туугандар. Мен туугандар азыр сиздер үчүн тамагыңыздар таттуу болсун деп туруп, бир жамаат сөзгө чакырайын, андан кийин бир ырууга алганда да бир жамаат, андан жарым саатта 40 мүнөттүк антракт жарыяган. Мен туугандар, кыргызда 3 журт бар. Бүгүндөн баштап Сейит Мырза раз 3-чү журт кайын журт болуп турат туугандар. Андыктан Сейит Мырза кайын журт кут болсун. Мен сөздү Сейит Мураттын жалпы ата журт жамаатынан баштагым келип турат. Ата меймандар чыгып бересиздер, жамаатыңыздар менен чыгасыздар. Чогуу сүйлөйбүз, чогуу бий кылабыз. Ата журт эжеси. Рахмат. Ата журтунан Насипа эжем баштаган, Апиза эжем баштаган, жездеси Ороз жезден коштогон жалпы ата журт. Насипа, Апиза жездеси Ороз жездилер. Ата журт Сейиттин туугандары жалпы келиңиздер. Барыңыздар. Ата журтум сенге жашайбын. Ардайым сага. Мына туугандар, биздин жашынакы болгон Сейит Мураттын ата журт жамааттан келген туугандары. Мен Сейит Мураттын ата журт жамааттан келген меймандар, баарыңыздар кошулсаңыздар болот туугандар. Себеби кыргыздар тойдун аягында мен сүйлөбөй калдым, мен ырдабай калдым, таарынычтар болбосун, чогуу сүйлөйбүз, чогуу бий кылабыз. Урматтуу Ороз жезде баштаган жамаат, кош келипсиздер, тойлор кут болсун, келин кут болсун. Сөздүн кезеги сиздерден болсун. Улусунан, сулусунан эмкек баштаган жакшы болот, ар бир нерсени келиңиз ага. Урматтуу 2 жаш, силердин бүгүнкү үйлөнүү тоюңар менен куттуктайбыз. Силерге кааларыбыз Кыргыздын эң алдыңкы жаштардан болуп, көп бала чакалы болуп, ата-энесине бир тууган сыйлаган жакшы үйлөдөн болгула. Бактылуу болгула, баш кошкон 2 жаш.
таалайлуу болгула табышкан 2 жаш. Кымбаттуу иним Сейтмурат, келиним Зульфия, силердин мына бүгүнкү айлыктын кечесинде болуп жаткан үйлөнүү үлпөт тоюңар менен куттуктайбыз. Силерге каалоорубуз чынден соолук, uzun ömür, barga köpпөй, жокко жөкпөй, турмушта кандайдыр кыйынчылыктар болгондо сабыр менен жеңишиңерди тилектешмин. Ошондой эле биз ушул өзүбүздүн семьянын атынан силерге дүйнөдөгү бардык жакшы нерселерди каалайбыз. Кымбаттуу иңдим Сейитмурат, жана келиним Зульфия, силердин бүгүнкү үйлөнүү үлпөттүү тоюңар менен куттуктаймын. Силерге келечекте эң алдыңкы жаштардан болушуңарга мен чын жүрөктөн тилектешмин. Ошондой эле ушул тойго катыша албаган Каттелиңдин, Абиба эжеңдин жана Азиз эжеңдин атынан да чын жүрөктөн куттуктаймын. Бактылуу болгула. Рахмат, ырашчылык. Ар бир нерсенин сүйүнүчтөн болсун тургандар, сүйүнүчкө жуксун деп койду дагы. Биз Сейитмураттын жалпы Атажүр жамааттан келген ороз сездебиз баштаган айтайлы дагы. Бул Москвачылык. Москвада ушулда подарканын улугу конверттин куругун берген Кудайга жагаттырып коет. 2 жаш тапшырыңыздар, куттуктаңыздар, конверттер тапшырып, сүрөткө чоңдайын орун алдыңыздар. Маэстро Жанат, рахмат, ырашчылык. Рахмат, урматтуу ороз сезде баштаган жамаат, куттуктаңыздар, эстеликке сүрөткө чыгыңыздар, конверттер тапшырыңыздар. Мен убакыт алдырбай дагы бул жакка чакырып берейин. Эң чоң жамааттардын бири Зульфия кызыбыздын жалпы бир туугандар жамааттан келген меймандарды чакырайын. Атын айтсам куду сүйрөт кайрадан эле. Мухаммед агабыз баштаган Султан мырза, Гүлизат эжелер коштогон бир туугандар жамаатын чакырайын дагы, андан кийин бир жагымдуу чыгарма болгон, андан кийин бий баштайлы. Урматтуу мына жерде эжелерге айтайынчы. Зульфия кызыбызды баарыңыздар өрбеңиздер куттуктагандан кийин. Убакыт кетет. Аксакалдардан бирөөңүздөр өңүздөр дагы Зульфияны. Калганыңыздар ошолдон көчүп алыңыздар. Туурабы? Келиңиздер куттуктаңыздар. Андан кийин орун алып туруңуздар Атажүр. Мен туугандар убакыт алдырбайын дагы. Биздин жашнакай Кейжи керемет тойханабыздын фотограф жигиттерин чакырып коем. Болсун, сөздүн кезеги бир туугандардын болсуна жигитибизден баштайбыз. Карындашым Зульфия жана күйөө балабыз Сейитмурат, ушул бүгүнкү үлпөттүү тоюңар менен куттуктайбыз. Силерге кааларыбыз чындын толук узун өмүр. Жана ушул катыша алган үй-бүлөбүз атам жана энем, эжемдерибиздин атынан куттуктап кетебиз. Бактылуу болгула. Камашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Дагы жолго бактылуу болуңар. Саламатсыздарбы? Кеченин катышуучулары күйөө балам Сейитмурат жана карындашым Зульфия. Силердин бүгүнкү тоюңар менен куттуктайм. Силерге Аллахым жүзүңөргө күлкү, жүрөгүңөргө иман берсин, бактылуу болгула. Катыша албаган атам менен жана эжем Асылхан ителерим атынан куттуктайм, жеңемдин атынан куттуктайм, бактылуу болгула. Ата-энемдин асмандагы ай болгун, караңгыда жанып турган шамы болгун, жолуп салып периштедей буралып, эң бактылуу жигиттин жары болгун. Бактылуу болгула. Эң соңкалуу тилек, бактылуу болгула деп койду. Бардык бардашым чыгат, туурабы? Алтыңарды бала бассын, алтыңарды мал бассын, ушуна кыргызсыз. Жашы калуу тилектер эжеге приз берейинчи. Токтой турам, приз Ренна. Болгула деди. Кыз
кыска нуска каалоо тилек айткан үчүн мына той ээлеринин атынан приз сизге. Ал эми туугандар, мен белектерди 2 жашка бир туугандары тапшырат. Андан кийин тамак тартылгандан бий кылабыз. Зүлфиянын бир туугандары куттуктаңыздар алып келген гүлдестелерди белек бейчектер тапшырып, эстеликке сүнөткө чыгып кайтыңыздар. Маэстро коштоп коет силерге. Бактыңды сүйүшкөн эки жаш, жуп болсун ардайым жарашкан эки жаш. Түбөлүп үзүлбөй калбашка болуңар, кут болсун силердин үйрөнүү тоюңар. Жар болсун бактыңды сүйүшкөн эки жаш, жуп болсун ардайым жарашкан эки жаш. Түбөлүп үзүлбөй калбашка болуңар, кут болсун силердин. Келіңіздер, мына Зүлфия кызыбыздын бир туугандары куттуктады. Сейит Мураттын ата журту куттуктады. Турсаңыздар болот. Албетте рахмат сиздерге. Урматтуу айымдар, мырзалар, Сейит Мураттын үй бүлөсүнүн атынан, той ээлеринин атынан эң алгачкы сыйлуу тамак тартылды. Биз кайрадан жагымдуу ыр суналы булбулунду менин сактара тапкан эжекем Гүлбара Батырбек эжекемен жакшы бир ыр угалы. 2 жаштын урматчын.
Koşulsun Ezeke, Halil Urmat oyunlarımızlar aldığınızda tamak tartılı men elime tuğanlar programımızdı. Жашнакай бизден ошол. Бүгүnkү себептери Сейит Муратты чакырайындагы өзүнүн Жашнакай апакеси Бейшененин таманасында бизден Райхан эжебизге Жашнакай белегини тапшырат урматтайындар мырзалар. Барыңыздар көңүлүңүздөрдү биз жака чакыралы. Жакшы бир музыка коюп бериңиз. Райхан эжеге той бакчысы келип бериңиз. Кол чапыңыз урматтайындар мырзалар. Райхан эже келиңиз. Şu tane yaşlar kol çalış gerek. Mana tuğanlar, en baktığım ümmetler tuğanlar. Sebebi Rayhan eçemiz Жашнакай Сейит Murat'ты törödü. Ak sütünü verdi, çoğuyttu. Tarbiya berdi. Бүгүнкү күндө мына уулун үйлөп турат тугандар. Бүлө алып турат тугандар. Биз азыр Жашнакай микрофонду uzatайын. Сейит Мураттын жүрөктөн чыккан жакшы сөздөрүнү апакесине билдирип туруп, өзүнүн Жашнакай бийлегини тапшырып койсун. Барыңыздардын көңүлүңүздөрдү биз жакка чакырабыз. Ассаламу алейкум тугандар. Баарыңыздар кош келиңиздер. Келипсиздер. Мындан 2 жыл алдын атам 37 жашында бизден кетти. Ошол күндөн бери ушул энем ата болду да ата болду бизге. Ушу жакшы тарбияда жакшы жолду көрсөттү. Өмүр өзүбүздүн маселе. Belekten tamşırada hırmat aylar varsalar Сейит Мурат өз апакеси Райхан эжебизге мына эң соң керемет тугандар өзүнүн Жашнакай ыраазычылыгын билдирип Жашнакай апакесине Жашнакай гүлдестесин тапшырды. Урматтуу Райхан эже, мына сиздин бүгүн Жашнакай кубанычтуу күнүңүз. Сиз Жашнакай ушул уулуңузду үйлөп отурасыз. 2 жыл эжеке ушул келген меймандар менен биргеликте небере тойго жетпесин эжеке. Эң бактылуу күнүңүздөр бир кол чайкаңыздар. Жашнакай Сейитти жакын досуңуз атып коебуз. Кол чалар болсун тугандар агыргыга. Рахмат Райхан эже. Тамак içip bittіңіздер, içip бүтілі екенсіздер, егі тамақтар қылып, мен да бір жағымды шығарма атқарайын дайын, барыңыздар биге жақырайын. Тамақ егі ұзын өмір қалып тұрып, қарышығын түсіне қой келеді, тамада менің артысын түсіне қой келеді деп тұрып, бір жағымды шығарма атқарайын. Сейит енем бақтылы ол, азырғы шығарман өзімдің атыман сіздер үшін Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисті Бекбөрбиев ағайындың мен сен ошондо сағынып жүрөм деген шығармасыны чын жүректен еркек чаткарайын жанды үнменен кабыл алып коюңуздар сіздер үшін. İzleyimin alıkıldım saflarından Жазылсын kursalım gülüp koyçun Жарық edip yıldızların katarından Жарық edip yıldızların katarından Çaşların karanlığında Çarşıdan çoğaldım salınanda Kariki göz yaşlarından çoktanım Ben seni boşandı salınanda Ben seni boşandım Ben seni boşandım Ben seni boşandı salınanda Alışmak tabiatın sırlarında
Örgütler olasın. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Çaşlarım parlandı, çarşımdan çoğun sallandı. Tarike göz yaşlarından çaktayım, ben seni boşanda sarılandım. Ben seni boşanda, ben seni boşanda, ben seni boşanda sarılandım. Ben seni boşanda, ben seni boşanda, ben seni boşanda sağıngandım. Rahmat, mağa deli kol çağып ko'ringizlar, birin bolasi. Başlaydı. Seyit, Zülfiya kelingizler. Barыңыздар, dayanып turыңыздар. Mına geç kalıp kelген mehmanдар. To'g'ri, tag'i ham kelib o'tadi. Kelingizlar. Sizlar o'z vaqtida keldinglar. Prosta ertaroq boshlab qo'ydik, kechiringizlar. Zülfiya, siz nari жаққа qarab turыңыз. Seyit Murat bu yerga turыңыз. Siz bu жаққа qarab turыңыз, ha. Seyit, Zülfiya, uylendingizdir. Endi mınау жерде ağalarım bilет, uylengendir. Turmushtun ıssiq suvi bo'ladi. Turmushda jumush bo'ladi, ish. Qaysi ish kimga tegishli ekan aniqlab olaylik kelgan mehmonlarning ko'zicha. Men so'raveraman, so'ro kimga tegishli bo'lmasa oldiga bir shak tashlab qo'yasizlar. Tegishli bo'lmasa oldiga bir shak tashlashlar. Seyit. Birinchi so'ro. Rahmat maestro, rahmat Mirlan do'stim. Birinchi so'ro. Seyit, Zülfiya uylendingizlar. Uyda kim qo'choyin emi? Ne подозрительный жинасың? Да болды, молодец, болды. Үйден ошо қожайындың жардамчысы ким? Үйге ақшаны ким тауып келеді? Албетте. Ошо тауып келген ақшаны ақырындатып, бекітіп ким иштетет эми? Ана саха. Үйде нанды жабат. Жүрдүңүзбү? Үйде тамақты ким бышырат? Ошо бышырған тамақ бұл дейіп отырып ким? Құда қаласа бала болсаңыздар. Бала ийлай берсе, түн бір уақытта ким тербетет? Мен барып тербетіп берем. Сейит Мұратына достор болмай екен. 100 сом болсын, 100 сом болсын дейді. Достор менен жакшылыкта отырып қалып, ерте менен келсе, қай жақта жүрдіңіз деп ким айтпайды? Айтпайды ке туғандар бір қол шағып арқа жүрді. Сейит алдыңдарыңыз, Сейит. Зülfiya алдыңдарыңыз, арқа жүрдіңіз. Bir-birіңіздер келіңіздер. Жарашыптыр киіміңер бойыңарға, қошыламын мақсат тілек ойыңарға. Құдай бұйырып жолығып та қаларбыз. Қыз ұзатшы, келін алшы, тойыңарда. Қол шағып қоз 2 жашқа. Құрметті 2 жаш. Мына айышталарың ең бақытты инсандар екен. Айышталарың, досторың, bir туғандарың, қайын жұртың келіп отырады. Har bir insan жақсы ниетменен келді. Бақытты болсын, денсаулық болсын. Әле мен болса, 2 жыл егіз бала болыңыздар деймін. Bir қол шағып қоздар туғандар. Құдайдың ұрағы сүйрет. Егіз бала болыңыздарда бірінің атын тайлап қойыңыздар. Бірінің атын жайлап қойыңыздар. Екеуісінің ортасына бір чыны қаймақ қойыңыздар. Қаймақты талашы ұруша берсе, Сейит Мұрат чочосынан қармап тұрып байлап қойыңыздар. Қол шағып қоз 2 жашқа. Эми урмат айындар, мырзалар, айыштайшылар, барыңыздарды ортаға жарым сааты бий антраға жақырайын. Бийлегендер, бийлеңіздер, бийлебегендер, бийлеп атқандардың тамақ самағына тибеңіздер. Жарым сааты бий антрак. Достар, баштапыңыз. Кеттік анда. Менің Жашнақай. Oh,
Жан жылық сырмағанда
келгенде қайғыларың өзіңнен биліге келген Asılların gözünde Yedi nurun bir şarabın gözünde Kazanın ağları ibalar İnabatlı bolsa günün özünde 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 Bildiğin için ortada gülünür Kaydoların özünden bildiğin Bildiğin için ortada gülünür Kaydoların özünden Çarçadıkпы toyuzdun ikinci bölümün başladık. İki yaşlı Nurmat üçün bir gol çağıp koysanızlar жарайт. Келіңіздер Nurmat oyunda. Rahmat, rastçılık. Biz toyuzdun ikinci bölümün başta aldık. Kudayın nasip etip. Mına туғандар birinci bölümümüzde en mıқты, en sonu керемет бийледіңіздер. Biz emi туғандар hazır bir cemaatты çakırayan aksakалдарды.
Андан кийин эң алгачкы конкурс аламына барыңыздарды даярдыкка чакырайын. Конкурска даярдап туруңуздар. Мен бул жака чакырайын, аксакалдар чакырайын, сыртта жүргөн меймандарды барыңыздарды ичкерге чакырайын. Жалпы ушул биздин Сейит Мурат менен жалпы бирге жашаган айылдаштарын, аксакалдарды чакырайын. Биздин Неймат абабыз, Сулайман абабыз, Саламат эжебизди чакырайын дагы. Биздин агаларга каалоо тилек узатайын. Андан кийин конкурс баштайбыз. Сулайман абабыз, Неймат аба, Саламат эжелер, келип бериңиздер аксакалдар. Сашка жаш келсе ишке дейт. Мына туугандар, бөтөн элде, бөтөн жерде жүрсөк дагы жаштакай Сейит Мураттын айылдаш агалары көңүл жакын, аксакалдарыбыз келип отурат. Кош келипсиздер абалар, эжелер, тойлор кут болсун, келин кут болсун. Сөздүн кезеги аксакалдар жамаатында болсун дагы улусунан, сулусунан кабыл тилек баштайбыз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Баска жер. Саламатсыздарбы? Баска жергесинде эмгектенип жүргөн мекендештер, менин ураттуу туугандарым, туз насып буйруп бүгүн 2 жашын тойга күбө болуп отурат экен. Аябай кубанычтамын. Райхан келиним, балдарымдын дайым жакшылыктарын көрүп жүргөн, небере көргөн, 2 жашка кааларым, өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер эркен болсун, бактылуу болгула, дайыма бирге болгула, бай болгула, аман болгула. Рахмат. Бакшаңыздар туугандар, Шурап шаары, Шурап айылынын жалпы жашнакай биздин аксакалдар келип отурат. Улайбы сөздөн келиңиз. Урматтуу бүгүн келген коноктор, кош келипсиздер. Бүгүнкү кеченин күнөөкөрлөрү 2 жаштар. Силерге бакыт каалап, дүйнөдө эң жакшылыктарды каалайбыз. Башыңарга бакыт консун, жүрөгүңөргө иман толсун. Өрүктөй мөңөлөп, тооктой чөзүлүп жүрөлү. Кыргызстанды сүйгөн, кыргыз эл үчүн күйгөн. Улууду урматтап, кичине заттап, атайынан сыйлаган, кайын журттарга чарчабай кызмат кыла тургандан жаштардан болгула. Assalamu alaikum. Алыс жақыннан келген меймандар. Сөйлей албай қалсам кешіресіздер. 20 жылдан бері микрофон қармабайм. Сейит Мурат қозы, келин Зүлпия, үйлену үлпет тойыңармен құттықтаймын. Жана той башталғанда мен Райхандан, Насип эжеңден, олардан кем емес толқынданып, мен сөзбенен саға жеткізе албаймын. Ушу бала биздин көзүбүздө жоңойгон бала, мен 20 жылдан бери жүрүп эми көрүпмүн. Современный тил менен айтканда мачо жигит болуп жоңоюпсуң, мачо. Келин сага өтө кыйын болот, мачо жигитти кармап калыр. Молодец, куш болгон бек болсун. Келин кут болсун. Бир убакта 20 жыл мурун билгендер бар. Мен ушу Райхан менен дөбөттүн тойда да катышкан болуп жүрмүн. Эми азыр ниет кылып атам, Кудай жеткизсе, силер балдарыңар үйлөнсөңөр, ошол тойду мага Кудай насип этсин. Карап туруп айттым, келин алат, биздин балдар да чоңоюп калды. Бизге да Аллах насип этсин, келин алышты, кыз беришти. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Бүт айтылган сөздөргө кошуламын. Молодец. Раса сагынып микрофонда. Жуксун. Айтат го, жакшы ниет жарым ырыс дейт. Жакшы ниеттерди билдирди. Ошол Сейит Мураттын уулунун же кызынын тоюнда дагы мен катышайын дейт. Эң сонун оригиналдуу каалоо тилектер болду. Биз жашы аксакалдардын каалоо тилектерин 2 жашты куттуктоого чакырабыз. Конверттер болсо тапшырып коебуз. Маэстрожик микрофонду аз көтөрүп коебуз. Куттуктайбыз.
Аксакалдар куттуктаңыздар 2 жаш менен эстеликке сүрөткө түшүп кайтыңыздар. Андан кийин биз туугандар эң алгачкы конкурсту баштайлы дагы. Биз эми Сейит Мурат менен Зульфия кызыбыздын туугандарынан, достордон, Аяшата, Айшенелерден жалпы келген коноктордон 5 мырза 5 айынды чакыралы дагы 1 айын 1 мырза болуп келиңиздер. Эң алгачкы конкурсту баштайбыз. Мен туугандар бир нерсени айтып коеюн. Бүгүн биринчи пара чыкты жаштардан. Жаштардан 2 пара чыкса болот. Эшмат ага, классташтардан чакырыңыз энди. Жаштардан. Башында саттар дем күч берип бир кол чаап коюңуздарчы. Барыңыздар биргеликте. Окшошпойду, барыңыздар, төрдөгүлөр кол чаап койсоңуздар сиздер деле. Рахмат. Кол чабуулар сиздер үчүн болду. Эми конкурстун шарты менен түшүндүрөм. Азыр приздер менен тааныштырып коеюн. Биринчи орунду алган командага 3 орун болот. 1, 2, 3. Биринчи орунду алган командага Сейит Мураттын өзүнүн атынан авиамотор деген метродон 2 комнаталуу квартира бирок 2 саатка. Сиз алып калышыңыз мүмкүн. Азыр конкурс. Биз мырзаларды бул тарапка тизебиз, айымдарды бул тарапка. Пара-параңыздар тилиңиздер, пара-параңыздар. Эшмат ака зор тарапка, Аксакал тарапка. Жаштар, сиздер биринчи пара, жаштар. Бийлейсиздер, мисалы үчүн Кара Жорго биринчи бий. Кара Жорго бийлейбиз дагы. Кара Жорго өзбекче ушундай музыкалар болот дагы. Мисалы үчүн Кара Жорго болот аткан музыка өчүп калат. Өчүп калган чакта токтош жок, бийлей беребиз. Ошол темпте бийлей беребиз, токтош жок. Биринчи репетиция кылайлы Мирлан мырза. Өзүңүзгө жаккан бир музыка бериңиз. Шогуна. Шоктон бир бериңиз, андан кийин конкурс башталат. Репетиция кылабыз. Пара-параңыздар менен би өнөрүн көрсөтөбүз. Стой. Башкача өрүңүз, бул конкурста беребиз. Азыр бир өзүңүзгө жаккан бир музыка өрүңүз, репетиция кылабыз, андан конкурс Кара Жорго менен башталат. Кеттик анда. Билейс, татушка, Эшматка. Маэстро, стой, билейс. Эчет? Стоп. Эми конкурс башталат. Сиз не болду, эче? Адашып кеттиңиз го? Азыр эми Мирлан мырза маэстрого Кара Жорго менен. Низам ага? Низам атыңыз? Назым ага. Назым ага, жаштыкты эстейбиз. Кара Жорго, биринчи музыка. Бийлей алган конкурсат четтетиле берет. Биринчи би, кеттик анда маэстро. Колча кошту. Eşlatyan, Canbaşlar bilmiyorlar. O Narjat'tan aka, siz Kara Jorgo biliyorsunuz mu? Jaski polka biliyorsunuz mu? Biliriz. Nasılsa? Stop. Rahmat. Sizler bana öğretsen mi? Sizler bana öğretsen mi? Rahmat. Stop. Emi Ecep yakatırımız. İkinci bir. Эшмат агамдардын убагында популярный болгон музыкалардан ламбада. Кандай сонун? Азыр Эшмат агам менен Назым агамыз бийини көрсөтөт. Ламбада. Мына жаштар билет калабыз. Кетти маэстро. Ana sana. Ana Eşmат ага.
Eşmet ağa, o balık. Eşmet ağam, bugün Ayaşuldu toyda biyleyim deptir da. Buna yiyeceğim, çok ne настроение, krediti var mı? Eşmet ağa işte ayıp, buna ne yapacağım da. Stop! Rahmat. Ağa, sizler жақта ламбада şunday biyleyim. Sizin dəlilleriniz var biyleyim mi? Endi qaysinisini getiremiz? Yaşlar. Ha, kalsın bu. Biyle almaydı. Getirmeyeyim anda, hazır daha bir koy berem. Hazır endi mına ejем ошо той башталганда айткан. Шоғудан өзбекчесинен коюп берчи деген. Өзбекче бии. Үчүнчү бийже. Сиздин сурооңуз боюнча. Кеттик анда өзбекче. Кол чаап колдоп турабыз. Үчүнчү бии. Эшмет ага. Vatandaşlarım ensizler, arına yigit kana kızlar. Vatandaşlarım nağalarım. Mınağa müzik başta ellikle gitti kaçırken. Stop. Mına ecem getireyim desem nasıl hareket oldu? Ecem'e срочно керек yok şu kvartira. Tamam. Emi жаштар. Сіздер бар ойлайсыздар, мына ақсақалдар қандай биледі көрдіңіздер? Мыналарға сөз жоқ. Ешмет агамдарға сөз жоқ. Эми сіздер ұшып кетіңіздер мүмкін азыр. Етаптаңыздар, қоянды қамыш өлтіру, жігітті намыс өлтіру. Ежем біраз әрекет қойды. Азыр эми үчүнчү би. Шымкентте қыздар зың. Ешмет ағам келіншегі бар ма? Жоқ. Önde, uyda da memnun giyingenden bayqayım da. Üçüncü bir. Tamaşa olsun. Zın. Şıмкent'te kızlar zın. Üstad gel. Zın. Sakla. Oğlum ulan. Hadi bundan. Alnımızı başı. Şıмкent'te kızlar zın. Mına ağay, açıldınız ha? Hazır kılavite can başlardı. Getті. Өзі бұл би өзі ары қарадандарға жарашпайды да, сен іздерген көрдіңіз. Нарқылады. Стоп! Еми урмат айындар өзіне рахмат, орныңыздар тұрыңыздар, тұшында тұрыңыздар. Үшінші орынды біз ұзатамыз сіздер. Ең мықты билеріңіздер. Берек беріңіздағы үшінші орынды ұзатамыз тұрғандар, сіздер ол чағып қолдап басты. Үшінші орын. Рахмат, еми финал. Сіздер қымдар өтіңіздер. Ешмет ағамдар тұр. Сіздер өтіңіздер. Жоқ, азыр. Жоқ азыр. Бізде коррупция жоқ. Азыр еми финал. Қандай музыка қойып берейін? Бұл денелерді қимылдаттан. Валис бұл. Валиста болады, әлбетте валис болады. Азыр жиынтықтағы конкурсты. Біз азыр сіздер үшін бұл денелерді қимылдатқан музыка қоям. Танец живота. Кеттік анда. Финал. Екі пара. Ешмет ағам Назма. Мына қараңыздар. Ана саған. Алшалты шаштара билері. Мұнда. Ана. Ешмет ағам. Асаға. Анасаға. Алшалты шаштара билері бұндай.
Eşmet ağa çılığı bile etkенсе. Alçamça жаштар шарманда. Bunu ağam qaramızlarçı. Aka. Buna ecem ne oldu? Qoraz uçup ketdi. Stop. Endi saqtamiz o'rtamizda. Qanday valis qo'yib bereceğim so'rasa. Endi aniqlab olaylik, birinchi o'rin, ikkinchi o'rin. Hozir 2 kommunal kvartira o'tibdi. Biroq 2 soat. Hozir men juriylarni shaqaga yo'qman. Sebebi korrupsiya yo'q. Sizlarning o'lchamingizlar rostini aniqlaymiz. Sebebi biridan o'tib biri qolishmay. Mixti birida. Bu konkurs, biri jengil, biri jengil. Men komandalarni atini aytam. Sizlar o'lchamingizlar, tekirmay yo'q o'lchamingiz. Birinchilardan bo'l, eng mixti biylagan Eşmet ağamın komandasida o'lchamlar bo'lsin. Yettinchilardan bo'lib, Nazim ağamın komandasida. Eşmet ağamın komandasida o'lchamlar. To'g'ri aytib yoqda korrupsiya turib. Biroq bu mixti konkurs bo'ldi. Men o'ylayman, do'stlik chekdi tuganlar. Екі o'tang mixti biladi. Qo'cha qozlar tuganlar. Endi qantiqlar Eşmet aka, sizlar ko'pnyasizlar, sizlar komandasizlar. Tomosha olsindagi men Benekda G'uzatayn Seyit Muratning yubileysidan Eşmet aka bilan Nazim aka komandasi екі o'tang birinchi o'rinda o'tirganlar. Mixti biladi. Екі og'am teng. Qo'cha qozlar, prezident aka. Maestro. Ece buna priz alasızbı, oşan atken aka. Jo, narkısını alasızbı. Qaysini alasız? Oşan alasız, berin. Oşan berip qo'yaman. Ece bunani siz alın da kurtarın rasa olur eken. Sizde. Endi Eşmet ağa bilan ag'amada priz beradi. Musiqa qo'shib turadi. Kelingizlar, ekag'anlari keldi. Kelingіз. Seyit Murat, жаңа башықта тұрған мені танығандар, мен 20 жылда мен ойнап деле болчумун үшін. Сен үшін қозы, бақтылы бол. Бая айттым ғой, жердек тойды өлмесе ойнады. Иншалла. Endi o'rtoqqa turmay boraversan, umid qilib turadi. Qo'cha bostirganlar. Yaxshilik, Eşmet aka, Nazim aka rahmat. Rahmat. Qarshi aytamiz sizlarga da to'ylarning atdan. Adam shunday yoshlik to'ylarda o'ynab kulib yuraveringizlar. Men hozir sizlar uchun yoshlikqa bir valis o'yinachi bir jamoat so'zga chaqiraylik. Andan keyin shashpay turibmiz. Hozir ham bu yoqqa bizning shu Zulfiya qizimizning jeyinlari tuganlar xudolarga. Jeyinlar jamoatidan Maqsaday, Meyrqan, Maral qoldi. Maral. Kelingizlar, jeyinlari Maqsaday, Meyrqan. Jeyinlari chaqirayndagi qavotini yo'g'ali, undan bir jin qavotiniga kizashga sizlardan qolsin. Salamatsızlar, hurmatli to'ydan qo'ylarim. Mening singlim Zulfiya, kuyovlam Seyit Murat. Sizlarga qalorim ko'k osmonning ko'kini chiqqan ko'kdagi qo'sh yulduzga o'xshaylar. Xudoyim bergan ushul umrni yaxshilik narsalar bilan o'tkazinglar. Eng jamon kuninglar o'shanda bo'lsin. Xudoyim buyruq, bolalarning to'yina qatnashib. Xudoyim buyruq, o'sha bolalarning to'yina qatnashib, o'sha to'yga qatnashib borgan bir tug'anlaringizni qutlab, ota-onalarni siylagan yoshlardan bo'linglar. Boy bo'linglar, boy bo'linglar. Молодец. Рядом вон. Yaxshi ekan. Bir o'sha qavotini aytdi, qolgani tilakdosh bo'ldi. Beleklar ko'rinmaydi, bormi? Beleklar topshirsangiz, qutlug'ingizlar, jeyinlar yetishishni suratga tushirib qaytingizlar. Muzika qo'shib, qo'l chaqib qo'yasiz. Rahmat sizlarga razı qutlug'ingizlar. Rahmat, qutlug'ingizlar jeyinlar esdalik suratga tushirib, men vaqt aldırmayındagi da bir jamoat so'zga chaqirayım. Andan keyin biychilarga kelsak berayin. Biz hem Seyit Murat'ın
аяш аталары менен лейликтик айышталары. Айыштасы менен кошулуп тургандар Авасы Шералы мырзаны чакырайын. Сейит Мураттын аяш атасы лейликтик. Токтогул айыштасын чакырайын. Деген айыштасы барбы? Токтогул айыштасы. Токтогулга келиңиз дагы биз авалары Шералы жеңекесі қабылтылық айтады, андан кейін екінші антрак. Тоқтоғыл айыштасы жоқ па? Тоқтоғыл айыштасы деп тұрады. Келіңіз радиомызды біз Шералы Авасына микрофонды башты береді. Келіңіз. Тоқтоғыл жазып қойып кешіресіздер. Лейликтен келген айшынелері. Тағырақ айтқаны біздің Райхан әжеміздің достары. Мына туғандар. Біз айшынелерін қалытылық андайын жиынтықтай Шералы Авасы Сейит Мураттың. Жақынырақ тұрамыз. Біз айшынесінен баштайыз. Айшылың келініміз үшеу кечеде отырғанымызға абдан қуаныштамыз. Классташым досым Райхандың атынан біз келіп отырамыз үштерге, бақытты болдылар. Бар дүниедегі бар, жақсылық нәрселерді сілерге тілеймін. Маңды кечеңіздерменен шундай Райхандай классташым бақытына сыныптанам. Бұл ұшу бізменен тең шундай қызды шығарып, баланы үйде отыр. Вообще молодец аял. Мұндай аялдарға орден тапсыз керек. Вообще, қажықлауыз. Бар болсын, шындай достору. Біздің классташтарға бар болсын, біздің классташтарға атынан құттықтап келдік, бар болсын. Балдар бақытты болсын, тойында, жемісінде жолықшалы. Бақытты болуға екі жаш. Барлық жақсылықтарды қалаймыз. Айшыны рахмат, емен жиынтықта жиынкесі. Құрматты ұшыл кечен қатышушылары, күбелері, қармашқан қолыңыздар келген болсын, денсаулықта болыңыздар. Ұшыл тойыңызда қатыша албай қалған досыңыздың атынан да құттықтап кетеміз. Бақытты болыңыздар. Сізге де денсаулық қалаймыз. Ұшыл балдарыңыздың бақытына әрдайым аман болыңыз, бар болыңыз. Шақырғаныңыздар үшін чоң рахмат. Рахмат жиынкесі разышылық, айшынлер рахмат. Алып келген гүлдестелерді белектер тапшырауыз, құттықтайыз. Екі жаш піне сүрет көчөз, андайын орын отыраз. Музыка қоштар қойын. Рахмат сізге. Құттықтаңыздар. Жалпы айшынелері, сіз сөйлеген жанашынды өлі Шералы ағасы жеңес құттықтаңыздардағы. Құрмат айындар мырзалар, біз екінші бейіні баштайызда қалдыңыздар да, біздің İspaira бейчілер тоғынан екінші бей андайын антырак. Алдыңыздар екі жаш құттықтар келген, Сейит Мураттың үйбілесілерінен İspaira бейчілер тоғы екінші бейісіменен сіздердің алдыңыздар да екі жаш құттықтар. İspaira бейчілер тоғы екінші бей сіздер үшін.
сайра бейчилетті. Bir gol çapkaz ечекелеріңіз көрмат айындарымыз бар. Рахмат. Hurmatli жаштар келіңіздер, сөз сөйлеген жалпы туғандардың атынан, Сейт Мұраттың бір туғандардың атынан жалпы меймандарды сөз сөйлеген қонақтарды барыңыздарды жарым сағаттық екінші би антурағына шақырамыз. Әлбетте екі жашты ортаға алып бейрездағы жарым сағаттық екінші антураг.
kimsin? Aslında sen bakkolanda benim adım bakkolanda aralangan aktanlardan kankanday ak bolganda bağışlarında sen varsın kendimde kelmeydin şüktüğe şarkıram köktemde nurumdu tökkende kömürüm kız bolup kömürüm ketkende Ömürde sürgünde, kuvana kırgınde Çabuk mungurda, çabuk sürgünde Kömürsüz kındırga, yuhsuz tündürga Olacağında Belimce basbalanda Şınga şıksın basbalanda Ömrüne kütürüke Kostum tümün hastahanda Balcanında Sen varsın tekminde Kelmeydin şektüge Şarkırım köktümde Nurumdu tökkünde Kömürüm kız bolup Kömürüm ketkende Tu corazón no vive, no sé dónde contigo. Sabes que tu corazón no vive, no sé dónde contigo. Sabes que tu corazón contigo lo que hace, contigo lo que hace. Sabes que tu corazón contigo lo que hace, contigo lo que hace. Bass and noise.
I got lots of feeling, I got lots of fun.